Chalai ram long tlai dalai ram times meaning nan kut kanin tlai na thongni kulali Hniang Zarhhnihnak Thawngchimnak kang nei lai cha adi dong kyang rangai chiao dangin kanin som na Thawngchim tu mal som luang East lai ram min dat penga ral shrang ni van longin bom thak ruang khwami kulleng nunak liam East lai ram min dat penga ral shrang ni kumni chunga van longin bom thak nak atwa cha khwami minung kulleng anunak liami minung somsari leng liam antuar dia Chin Human Rights Organization CHRO ni thongni kulali Hniang misari a than thongni le kuleni chiapa in thongni kulali chiapa tiang kumni chunga ral shrang ni mindat penga van longin bom thak nak voisom kwale pariat antwa khwami minung kulani anunak aliami minung somsari le pali liam antuar ral shrang ni bom thak ruanga siang in si in biak in tin in zale somthum le pasari arok ral shrang bom ruanga mindat penga biak in pali phungki in patni siang in pasari si in pakhat arok mi phunral kap thi le changka online na trial chot kan iral rin aher tia CNF chairman ni chim kan chin mi phun ni kan ral kap pakhat athia internet a kan trial chot mi le pakhat kan hliama kan trial chot mi le chuka zona chu antwa kha antwa tia kan trial mi khi angai ngai te tia chun ral le mit in chun a thalo ngai mi se ral le mit in chon a chun kan thong than mi he ral le kan pek na bantuk ase kan mi phun ni kha kan man mi kha kan ithin kho ri lo cha Europe in itoxi se US in adang dang in ral kong he a pet lai mi chu nizapi ni thumdeu in chia kho ulo ti kan badu ngai kan ma he a emi islai ram thang le zonga a kap chama mi American Army ki zai sat set ta anti zai set ta ani hliam tin an thelai lo keima man ni chimram a jasari shong anti ti mi mat kha bisi phai mi an tangai je cha tia khaban tuka thi le an I hliam kha ral pol ni an thei tika ral pol ni thajang a an man kho cha an du lo ngai mi se chu cha kan mi phun ni kan I ral rin I mai le ya film kan te in cha kan po sa hau tia Chin National Front Chairman Pu Jingchung ni Chinese Club of Norway Regional Committee Biro nak thongni kulali Hniang ni kwa a chim mindat a tharuk chungral shrang ni bom an thak I zapi lera ka plekat anun nak aliam somnga leng ni hliam tor East lai ram thang le mindat penga ral shrang ni van longin ka do nak tharuk chung atwa cha mi zapi minung pariat le CDF chungtel minung pathum hek tia minung lekhat anun nak aliam minung somnga leng hliam antor tia CDF mindat ni thongni kulali Hniang ni kwa a cha than an chwa kum thongni le kulali tharuk chunga mindat penga ral shrang ni van longin ka do nak voi somriat le paruk atwa chu chung CDF mindat pathum zong an itel mizapi minung somnga leng le CDF pani hliam antor ral shrang ni chung le in ka do nak atwa cha a in somnga le pathum arok krifa biak in pakhat siang in thluan pakhat arok tia CDF mindat ni an langter CDF mindat hi tharuk chunga chinrei khwa pi lak nak le matupi ka do nak a minung hlei ni anun nak aliam CDF mindat chungtel pathum hi fikfa se zon nak in anun nak aliam Bangladesh ram boy konga longtlai jipeng ni ramri kong monol chwa tulia hi Bangladesh ram chunga boy nang pang ngai ngai a chhuak chwa ma liao si chucha Indo Bangladesh le Indo Myanmar border area a khwasa mizapi an himnak nga nangamin an umnak nga chan kel in an thodir kho nak nga cha mizapi le satil khal le motor in unkal cha ramri le agyang kap 3 kilometers from chunga umkal kumkaw a khamnak nol chu atang le bantukin district magistrate ni nol an chwa pakhatnak minung abu in mo pumpak in I chole loading pani nak sajil khal lu chwa pi loading pathumnak motor je bantuk man I chole loading hi nol chwa mi hilongkai district Indo Bangladesh le Indo Myanmar border 3 kilometers from chung a huap lai
Benol a umla chu thani chung amu lai nol azul lo mi chu section zanni le kul le thum BNS thongni kul le thum in shem an silai tia thongni kul li Hniang niruka district magistrate ni nol chwa Myanmar rama phung ni onlo thilphur tlai chun shemtim kan thei chiao ban tokin tu liao hi Longtlai district in petrol diesel le non phung lawin phur chwa asiton phung lo chole na ka si cha mizapi chovo anor swan ngai I mizapi ni harnak anton chun ri thai si drugs zong akar ngai tia central waile ni chun athei ri thai si he tlai mi case muzat kan ngei chang chu cha ri thai si phur mi karter mi kan I tlai na a chun phung ban tokin shem nan si na nga tron vo ngei tu sina pek an nan silai mizapi zongni phung ni on vial leng in Myanmar rama thil report loading in kan in non na phung on leng in aphur mi kan in tlai na a chun phung ban tokin shem nan silai tia Central Young Lai Association ni thongni kuleli Hniang ni saria cha than an chua Lairam choza mi pi ni silong Lai Students Hostel an ve Shillonga acham liao mi Lai Autonomous District Council Chief Executive Member Pu Silal Muan Thang le Azul tu LADC mi pi ni thongni kuleli Hniang ni ko a Shillong I mi Lai Students Hostel an ve Pu Silal Muan Thang ni chun Shillonga Lai fa thiam lei ngei tim ding in cha chong liao na I zuam chinu Lai mi phun si nak langter tu nan si zeban tuk lam man a I fim kan u Lai mi phun si nak za pi la u Lai mi si nak langter peng ulo chon nak le mi phun dang te khau tu si izwamu tia bia arya na siangak chana chu ram le mi phun ni ngam chan mi nan si Lai ram le mi phun dam nak le cha thata mai le ya tron vo mi tu chu atu fim thiam nak chong he nan silai teima ulo cha izom chinu fim thiam nak chong mi hi nu le pa long ni chon mi nan silo Lai ram le mi phun ni nga hlang ngai in wa chan nak an pi he chon mi nan si tia achim chak LADC mi pi na hi pu HC manal chwana superintendent Lai hostel le siangak chani anram don na LADC mi pi na hi pu HC manal chwana superintendent Lai hostel le siangak chani anram don na LADC CEM hi executive member pani pu lalro pu ya chinza le pu HC lal thom liana hleya deputy chairman pu H lal mon sang ni anzul LADC MP hi thongni kuleli Hniang nisha a India North East Autonomous District Council shoi tu na iton nak silong Tripura Castle a nge ding mi a an itel lai pu silal mon thang ni chun Lai Students Hostel a kutput aput na MZP General Headquarter Rian Muna thongni kuleli Hniang ni saria MZP General Headquarters shwai tu nale Interim Chin National Consultative Council shwai tu meeting an ngei hi meeting hi H lal thiang lima MZP President ni ashwai meeting a hin is Lairam Chin Shrin Sorkit na kara lungrwal na ka umnak ngale ibum khat na kong an chei MZP ni chun is Lairam Chin Shrin fa na kara idodal na ka hi kandu lo MZP ni chun is Lairam Chin Shrin fa na kara idodal na ka hi kandu lo chuan khat nak tha nak nga Interim Chin National Consultative Council ICNCC hi meeting kan in tua pi na Chandrem Masabik a kan Chinland Council le Brotherhood le a phudang na zong meeting tua pi antim na meeting na ka hin MZP ni chun Chin fa na kara irem na ka umnak nga malak chu thil tha a anra unaw le unaw kara policy ikhatlo ko man selo tharum chwa lo si se rem na ka umnak nga malak si se tia an che Samuel lalbia khlo chu volei chung paraglider ngak chia bik sinak pek volei chunga paraglider ngak chia bik Chin Shrin Sormi zomi Samuel lalbia khlo kum le khatle thanga le nithum paragliding professional course lo tingin adi mi chu volei chung a certified paragliding pilot ngak chia bik si khona International Book of Records ni theipi nak certificate apek mi chu Mizoram Chief Minister Pulal du omani thongni kuleli Hniang ni saria apek
Samuel lalbiak lua hi pu MS dong zwala le PC zolnun sangi saitwal venglai na hi anfapa si paragliding course tu kumbaute akhan bir building Himachal Pradesh a lotlingin adi mi si Samuel lalbiak lua konglam hi Guinness World Record leizong a theater an si Samuel lalbiak lua konglam hi Guinness World Record leizong a theater an si nin thepi nang zong a phanzau lai ro chan asi certificate pek na ahin sur tu apala shin tu anu si se Mizoram Paragliding Association shwai tu ni antel pi hibian hi atu tan kan Thawngchimnak chu siri I azo tu le angai tu na nan di lak chunga kanilo maizar leya kani tong chan te na lai